Ja sam na to uzeo riječ opet i rekao sam da žalim da hrvatski narod ne može naći zaštitu svog pučanstva na temelju ratnih zakona i da će ta odluka saveznika skriviti najveću tragediju u životu hrvatskog naroda. Zovem se Danijel Crljen. Rodio sam se u Šibeniku 20. srpnja 1914. Svršio sam pučku školu u Šibeniku, gimnaziju isto tako u Šibeniku, gdje sam nekoliko godina proveo u šibenskom sjemeništu. Otišao sam na sveučilište u Zagreb. U Zagrebu sam studirao romanistiku i postao sam profesor francuskoga, hrvatskoga i latinskoga. Već sam se na sveučilištu počeo baviti politikom, tako da sam u nacionalistički skup Interklub zvani uveo Cercle Français des Étudiants. Godinu dana sam bio tajnikom središnjeg udruženja studenata na Zagrebačkom sveučilištu. Poslije sveučilišta, kad sam već sasvim ušao u političku tajnu djelatnost ustaškog pokreta, bio sam profesor na privatnoj gimnaziji u Varaždinu. Bila je to fratarska gimnazija. Poslije toga sam bio na splitskoj gimnaziji biskupijskoj. I nakon toga sam imenovan od države profesorom francuskog jezika u Sinju. Iz Sinja sam bio vrlo brzo premješten u Gospić. Iz Gospića sam bio poslan u Derventu, gdje me je radi moje političke djelatnosti, koja, iako je bila tajna, ipak se je znala, ban Subašić svojim brzojavom otpustio iz službe. Nakon toga nisam uzimao nikakvo drugo mjesto, nego me je pukovnik Kvatelik, kasniji vojskovođa, uvrstio u tajno vodstvo ustaškog pokreta i nisam drugog zanimanja imao. Nakon moje djelatnosti od nekoliko mjeseci u tom vodstvu ustaškog pokreta, koje se je zvalo HUN, Hrvatski ustaški nadzor, proglašena je nezavisna država Hrvatska i bio sam upućen u diplomatsku službu. Postao sam prvi tajnik poslanstva u Bukureštu. Nakon Bukurešta bio sam pozvan u Zagreb da radim u propagandi glavnog ustaškog stana. Preuzeo sam vodstvo propagande glavnog ustaškog stana i u toj funkciji političkoj sam proveo cijelo vrijeme do sloma nezavisne države Hrvatske. Zadnjih mjeseci opstanka Hrvatske države bio sam imenovan odjelnim predstojnikom za odgoj i promidžbu
u hrvatskim oružanim snagama, te sam za tu zgodu bio promaknut u čin ustaškog pukovnika, zadržavši istovremeno moju funkciju u glavnom ustaškom stanu. S te dvije funkcije sam u koloni Hrvatske vojske pošao u izbjeglištvo. Dospio sam u Celje. U Celju sam intervenirao u jednom razgovoru predstavnika Hrvatskih oružanih snaga sa predstavnicima partizana koji su pod pritiskom pristali da nam garantiraju slobodan prolaz kroz Celje i put prema Austriji smeri Frankolovo, kako je to kazivao njihov dokument. U vodstvu kolone sam se nalazio među časnicima, zapovjednicima pojedinih jedinica i sudjelovao u bitci najvažnijoj na našem povlačenju u toku niza borbi sa partizanima. Ta bitka je bila kod Slovengradca u Sloveniji i tamo je Hrvatska vojska, kombinirane jedinice ustaške i domobranske, izvojevala svoju posljednju pobjedu u tome ratu, o kojoj su naša vrela bila dosta oskudna, ali su partizani o toj bitci pisali i opravdavali svoj poraz. 2 dana poslije te bitke došli smo pred Blajburg, koji nije nikada bio cilj unaprijed predviđen, nego je sticajem okolnosti vojska i civili u svom povlačenju izbila na taj položaj, nakon što se je odbilo krenuti prema Italiji, jer je sjever Italije već bio u partizanskim rukama talijanskim, a s druge strane se je već primakla našim položajima boljševička vojska, to jest bugarska vojska pod boljševičkim zapovjedništvom. U Blajburgu sam sudjelovao u pregovorima između engleskog zapovjedništva i hrvatskoga, kamo sam bio poslan od zapovjednika vojske generala Herenčića, a o čemu je na drugom mjestu podrobno izvješteno. Iz Blajburga sam sretno uspio izići i dospio sam u Italiju, u logor Fermo, gdje sam se nakon niza mjeseci sreo sa svojom familijom. Iz Ferma sam otišao u Argentinu, gdje sam bio primjen i radio sam u Argentini u svome zvanju i u namještenjima razne vrsti. U Argentini sam ponovno preuzeo svoju političku ulogu propagandiste Nezavisne države Hrvatske i na tom polju radim i danas. Danas smo naše je vodstvo postalo jednog časnika koji je znao engleski, da kaže da smo došli, Hrvatska vojska i hrvatski narod, da tražimo zaštitu od partizana koji kolju bez daljnjega hrvatski narod. Onda nam je bilo rečeno da dođemo sutradan.
To je bio 15. svibnja. Sutradan su se sastali časnici, jeli, kako je to u biti bila vojnička kolona. Po strukturi, ali inače po sastavu je bilo stotine hiljada muškaraca, žena, djece, vojnika izmiješanih i već i presvučenih i jedinica koje su funkcionirale. Uvijek valja zamisliti taj besprimjerni, užasni metež u kojemu za sve to odigravalo. Vojnici su zaključili da u delegaciju engleskom generalu ide general Herenčić, ustaški general Herenčić, ustaški general Servaci i ja. Zašto ja? Kad je tu bilo generala, samih generala je bilo 20, a pukovnika 50, 60. Oni su naime smatrali da bi eventualno se mogli razviti stanoviti politički razgovori. I da bi dobro bilo prema tome da u tu delegaciju uvrste jednog političkog čovjeka. Međutim, politički prvaci, ministri, državni tajnici, oni su bili u nekim drugim kolonama i u ovoj glavnoj vojničkoj koloni nije bilo nikoga. Jedini sam ja bio od političkih ljudi koji sam istovremeno u glavnom ustaškom stanu igrao visoku funkciju političku i vodio propagandu, ali istovremeno 2 mjeseca prije postao vojnik. Promaknut u čin ustaškog pukovnika. Pa su rekli, dobro, neko od političkih ljudi u ovoj situaciji mora biti, nek ide profesor Crljan. I tako sam onda otišao i ja. Nas trojica smo otišli. Logično je bilo da bude ne samo netko od ustaša, nego i netko od domobrana. Ja sam prisustvovao kad su 2 domobranska generala bili zamoljeni da neko od njih bude u toj delegaciji. Tam su konačno 2 dijela hrvatske vojske, neka oba budu zastupana. Oni su oba odbili da idu. I oni su rekli, slušajte, država je bila ustaška, prema tome neka i vojska ustaška, jeli, mi nismo bili tako kao vi, jeli, prema tome neka ustaše idu sada zastupati vojsku i državu. Nisam puno o tome pisao jer je to neugodno, jer je to moglo zvučiti da se mi ustaše na neki način izvlačimo. O čemu nije bilo ni govora. Smatrali smo da trebamo 2 grane vojske da moraju biti zastupane jednako kod toga. Oni su mislili da to ne ide, osim toga je još jedan argument dao jedan od ovih generala domobranskih. Rekao je, slušajte, mi ne znamo koje ćete uvjete vi dobiti. Prema tome, mi domobranski generali nemamo kod vojske toliko autoriteta da se to prihvati kao što imate vi ustaše. Zato je potrebnije da idete vi. Naravno, moglo se dogoditi bilo šta, ali smo išli mi. Išli smo i bili smo primjeni najprije od engleskog generala zapovjednika te jedinice. Mislim da je bio Škot, koji nas je primio, vrlo suho. Tumač mu je bio jedan američki Hrvat, koji je izvrsno govorio hrvatski.
i koji je radi znanja hrvatskog jezika bio od američke vojske dodijeljen Englezima. Oni su trebali u svojoj vojsci ljude koji su tako znali. A Englezi su ga uputili, i to je bilo valjda godinu dana prije, partizanima. Jer je znao engleski. Pa je kod partizana on Englezima mogao trebati. Njega smo bili sreli već prije tih pregovora sa generalom, i htjeli smo od njega čuti nešto što nam se sprema, kako je stajalište. Međutim, on je bio vrlo suh, vrlo hladan, nije imao osjećaja za tu tragediju koja je bila očigledna, i nije nam zapravo rekao ništa. Nismo ni znali da je on tumač. Mi smo sutradan došli u tu dvoranu gdje nas Englezi naprimio i nađemo njega tamo. Englez pita ko zapovijeda od nas. Smo rekli general Herenčić. On mu je ponudio mjesto da sjedne, a mi smo ostali stajati iza Herenčića. General sam je sjeo vis-a-vis Herenčića, a njegovi visoki časnici su svi stajali iza generala. Tako da sjedili samo Herenčić i general. Tumač je isto tako stajao između njih dvojice i prevodio generalu šta smo mi rekli i nama šta je general rekao. Mi smo izložili naše mišljenje. Herenčić je nešto rekao, da sam ja opet uzeo riječ. Između dvojice smo kazali engleskom generalu da mi dolazimo zajedno sa narodom, da bi tražili od Engleza zaštitu, radi toga da se ne počine pokolji koji se po Hrvatskoj počinjaju već sada, i to mi znademo, i da se pozivamo na ratno pravo. Oni koji su položili oružje ne mogu biti klani. On je nama rekao da on ne može ništa učiniti u tom pogledu, da postoje saveznički dogovori, da svaka zarobljena vojska mora biti izručena onima protiv kojih se je borila. Ja sam na to uzeo riječ opet i rekao sam da žalim da hrvatski narod ne može naći zaštitu svog pučanstva na temelju ratnih zakona i da će ta odluka saveznika skriviti najveću tragediju u životu hrvatskog naroda. Nije mi odgovorio, nego nas je pozvao da iziđemo van. Kad smo izišli van u predsoblje, ušla su pored nas dva partizanska časnika. I prošli pored nas u sobu generalovu, i 2 minute nakon toga je jedan časnik izišao i pozvao nas, ali je rekao da trebamo ući samo dvojica, jer su i partizani samo dvojica. Da ćemo morati razgovarati s njima u generalovom prisustvu. Mi smo se onda malo dogovorili i složili se da ide Herenčić kao komandant vojske, kao što je bio, i da idem ja kao eventualna politička osoba s kojom namjerom sam je bio poslan tamo. Tako da smo na pregovorima s engleskim generalom bili nas dvojica. General Herenčić i ja, pukovnik Crljan.
Kad smo ušli unutra, onda je partizan, bio je to politički komesar i zapovjednik jedne divizije Basta, Ličanin, Srbin Ličanin, koji je s jednom prepotencijom pitao Herenčića: kako se vi zovete? I Herenčić mu rekao svoje ime i svoj čin. Onda se obratio meni. Pita: a vi? Ja sam isto tako odgovorio, dao moj čin i ime. I na taj je nastao jedan tajac od par sekunda, a sekunde u tim situacijama su beskrajne. Onda ja njemu velim: a vi? On veli: Basta. Samo tako. To je njegovo prezime bilo. General Herenčić je pomislio da on veli dosta i da neće da kaže svoje ime. I onda mu on rekao: a zar vi nama nećete reći svoje ime? Onda on govorio: ja se zovem Basta. Onda je on počeo svoj govor. Ja sam zapovjednik jedne divizije i politički komesar jedne armije. Ja znadem da ste vi već sasvim rastrojeni, da vi više nemate nikakve borbene snage. Nama se je predao general Sudar, vaš izvrsni general, i drugi se tamo dalje na drugim mjestima, tako, mislim da je i Lavamin bio spomenut, tako dalje, predaju, veli, prema tome je besmisleno da vi nastavite svaku borbu, jer on je očito smatrao da ćemo mi, makar u točanoj situaciji, baš iz očaja, tako, početi pucati. Jer smo mi bili skroz naoružani. Mi smo i tamo s oružjem išli. Nije tražio od nas da se razoružamo. Engleski general. Veli, osim toga mi imamo ovdje svoje saveznike, Engleze, koji vam neće dopustiti da išta napravite protiv nas i tako je. Znate, mi nemamo što puno razgovarati. Ja sam došao tu da vam diktiramo naše uvjete. Naši su uvjeti da vi trebate položiti svi oružje u roku od 1 sata. Jasno je bilo meni da se ja predat neću nikako. Uvijek je bilo puno lakše da me ustrijele nego da me zarobe. Herenčić je isto tako nekako osjećao, ali smo ušli u taj razgovor o roku predaje kao da namjeravamo se predavati. I onda je Herenčić prvi rekao da je to nemoguće toliko mnoštvo predati. Da mi trebamo barem 1 dan. A onda je Basta odgovorio da smo mi organizirana vojska, da mi imamo svoje jedinice i da mi bez daljnjega možemo izdati nalog da se predaju i time je stvar uređena. Ne morate čak ni vi ići natrag u kolonu. Pošaljite jednog časnika, neka kaže da prenosi vaš nalog. Onda sam ja uskočio i velim, mislim da je prisustvo zapovjednika koji ovdje pregovaraju prijeko potrebno, jer nije lako zamisliti na koji način može reagirati vojska kada čuje za te uvjete i prema tome ne možemo nikako povjerovati da će oni na poruku jednog časnika kojeg mi pošaljemo odavle položiti oružje.
treba da idu komandanti i ti će imati vrlo velikog problema da vojsku nagovori da položi oružje. Prema tome, mi smatramo da mora rok biti dulji. Onda engleski general koji mu je prevodio tumač sve, intervenirao i rekao da misli da bi nam se moglo dati 2 sata. Mi smo opet rekli, na to je partizan odgovorio generalu da on na to ne može pristati. I general nije više u tom pogledu intervenirao. Samo kad je ovaj razgovor tekao, onda je u jednom času general intervenirao, rekavši partizanu da mu engleski tenkovi stoje na raspolaganju. Oni su jedan i drugi smatrali da bi doista moglo doći do jedne opće pustinjave i otpora. Zato je engleski general ponudio Basti pomoć u naoružanju. Basta je rekao da on to ne treba, ako bude trebalo da će se on gospodinu generalu obratiti. Vidio sam već da je razgovor gotov, se nema šta govoriti, onda sam ja pokušao dobiti barem nešto na vremenu, tako da mogu ljudi se u što većem broju razići. Ja sam rekao, dobro, ako je to zadnja vaša riječ, onda u najmanju ruku koncedirajte nam vrijeme koje trebamo da dođemo do kolone, da ju obavijestimo i da tek onda teče ultimatum. I to je bila jedina koncesija na koju je pristao. Reklo se koliko vam treba vremena da dođete do kolone, autom smo išli, pa 20 minuta, dobro. Nakon 20 minuta će početi teći ultimatum. Međutim, taj ultimatum je bio sasvim suvišan. Nije nikad stupio na snagu. Zašto? Jer kad smo se mi vratili na čelo kolone, a gdje su mnogi pisali da se nismo nikada vratili, nego da smo nestali i pustili pučanstvo na. To se o tom pisalo dosta. To je pisao i gospodin Nikolić, među ostalim. Kad smo se vratili na čelo kolone, onda je Herenčić išao da obavijesti časnike koji su se u međuvremenu okupili, jer su bili poslani teklići, dečki koji su išli kroz kolonu, da svim visokim časnicima reknu nek idu na čelo kolone da saznadu o čem se radi. I tako se iskupilo, po mom mišljenju, 70-80 časnika. A ja sam otišao među ustaške dužnosnike, ustaške funkcionere, koje sam to isto jutro ja počeo prikupljati da dođu na čelo kolone da bi oni saznali šta je s civilnim pučanstvom. Uspio sam skupiti samo nekoliko njih jer sam morao ići u Glajburg. Pa je nastavio to profesor Kaštelan koji je bio stožernik ustaški u Dubrovniku. Kasnije, kad sam se vratio natrag, našao sam jednu skupinu od 40-50 tako dužnosnika ustaške. I obavijestili smo jedne i druge, ukratko, jer nije tomu trebalo tražiti puno riječi. Onda su generali između sebe se dogovorili da oni engleskom generalu pošalju jednu delegaciju, koji bi na čelu bio general Štancer, teški ratni invalid, bio je bez ruke i ratnik još iz Prvog svjetskog rata. Pa su neki mislili da bi možda on mogao bolje djelovati i više postići kod engleskog generala. I s njim su išli sada samo domobranski generali.
Ti su generali otišli i kasnije su svi zajedno poubijani. Tako da mi nismo više imali jednog direktnog svjedoka o tom šta se je dogodilo. Mogli smo samo zaključiti šta se je dogodilo. Jer oni su pošli engleskom generalu i dospjeli u partizanski tabor. Tamo ih je primio ovaj isti Basta koji je s nama razgovarao i koji ih opisuje i pozna po imenu. Tako da je evidentno da su bili kod njega. Kako su mogli doći kod njega kad su pošli generalu? Jednostavno, engleski general im je rekao, ja sam već razgovarao s vašima i vi trebate ići partizanima. I poslao ih partizanima, engleski general. I jasno sad, mi nisu mogli reći, a ne, mi nećemo razgovarati sa partizanima. Kako, šta? Su praktički već bili zarobljenici. Oni su onda išli s partizanima. I onda im je Basta tamo dao uvjete predaje. Da moraju izvesti bijele zastave, da moraju ne znam šta sve napraviti. Tako da je prava predaja bila kod Baste od delegacije koju je predvodio general Štancer. Mi smo, ustaški generali i ja s njima i ustaške jedinice, otišli odmah u šumu.